Jotonon khulumkai ni channel hingkai norok tomungna ni channel tangphan subscribe khlaiya khungkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanamo hingga faide tini kaisa ketal notification ailainai omo rijaka dolai district Tripura ni bokhaktei hingke norok video no paithak jorate naitongdi kahamkai saimana ni bagai hingga faide official notification ailaina omo khai official notification abo rijaka Government of Tripura Office of the District Magistrate and Collector dolai Tripura ambasa ni bokhaktei o notification rijaka 20 tarigo hingkai o notification hingkai or sajaka identification of village resource person o jaga o tlanjaknai social audit workers hingkai norok video no paithak jorate naitongdi kahamka saimana ni bagai o jaga o offline no norok plain paper application ang ruan in description no offline no norok apply ma khlainai obo hingkai DM office hai ba block development office thangai norok ni application form no marnai norok ni documents pai obo hingkai 21 tarik ni simi 7 tarik November 2022 jora obo 11 ta ni simi 4 ta jora thangai norok o date norok ni application form no reimaninai hingkai o jaga o dolai district ni bokhaktei obo to district hingkai dolai block hingkai tongo jaga o ambasa Dumburnogor Durga Chomoni Mono tai Selema o jaga o total post tongo 13 ta tai sini ST rok ni bagai hingkai reserve khlaijak 5 ta post tongo hingkai je candidate interested tongnai apply khlaina musung tongnai rok norok apply khlaina musung khai apply khlaina di hingkai oro sajaka eligibility criteria hingkai o jaga o je block mention khaijak tongmani oro a block ni je tongnai borok simi o jaga o apply form fill up khlai manai hingkai norok tomung a block o tongkai norok apply khlaina di o jaga o sajaka age limit hingkai 18 ni simi 40 bochor ni bisingo tongnai chela hai ke burui borok oro apply khlai mano 18 ni simi 40 bochor hingkai ta kaisa sajaka jaga o chela hai ke burui o jaga o sajaka minimum education qualification kai to class 10 pass hingkai no norok apply khlai manai tai class 10 pass hai ke graduate 12 pass rok apply khlai manai oro hingkai oro je apply khlainai bo PRI representative rok tongkhangkai ingla khini sajaka tei o jaga o preference rijaknai je burui rok no preference kabang ko khai rijaknai tei schedule caste tei schedule tribe rok no preference kabang rijaknai saka hingkai ta kaisa preference rijaknai abo khai je youth rok no tai bo self help group community based organization rok samung khlai tongkhangkai samung khlaijak rok khai borok no preference kabang khai rijaknai selection procedure o jaga o kainei tongo hingkai norok kainei hingkai kaisa hingkai to short listed tikhlaijaknai candidate abo academic qualification ni mark rok naiye hingkai ta kaisa tongo final selection hingkai o jaga hingkai 40 mark hingkai shortlisted je academic qualification ni najaknai tai 10 mark hingkai personal interview khlai norok najaknai saka o jaga o hingkai norok tomung no interested tongkai apply khlaina musungkai apply khlaina di hingkai o jaga o ta kaisa information rijaka abo last date hingkai oro to rijak tongo 7 tarik November 2022 abo DM office hai ba block development officer ni yago phano norok application o rimanuyo hingkai jaga o passport size photo norok application format ni right side o mathe panai ang application format bo phonogana hingkai ruan description o tei jena kokmani norok ni xerox je documents tongbai mani NGM rega job card rok oro proof of self help group member tongkhangka moro PRTC Aadhaar card rok tongkha norok ready hingkai je candidate interview ni ba furo rihinjaka hingkai norok original mark sheet tei joto documents rok tlangai ma thangnai norok interview furo hingkai o jaga o identification o jaga o rijaka 330 rupees per day maximum period hingkai 200 days hingnayo bo je financial year o particular borok ni je rijak tongmani a jaga o hingkai o jaga o norok PDF no ang ruano norok kahamkai description o pori naidi norok apply khlaina sakang norok eligible dana eligible ya
te among kangkai application for abong kangkai norok application form norok abono thangi fill up khalai photo ruoi je nangkong pani or je tongbai mane abono norok fill up khalai je date mention khalajak tongmani norok a date o thangai norok ni DM hayakai video blog development officer ni yago thangai norok ni application ridi kangkai je candidate interested tongai to apply khalai na musung kangkai to apply khalai na di kangkai ango PDF no di roana norok apply khalainya sekang PDF no kamka pori naigra di sekang ulo apply khalai di kangkai obo norok PDF to mana ne description no tayang WhatsApp group bori roana ani description no norok 8 tung na musungkai 8 tung di kangkai norok ani channel no subscribe khalaya ko kangkai subscribe khalai ready kai tinin bagai amsunong sito jotono no hambai.